Ladies and gentlemen, let's give it up tonight for contestant number 12, Miss Apraxis Tonga, Miss Akosita Fa'alangi Ofa Kivava'u Gutenbale. Koia, ko contestant fika tahaua fokia he funga Stacy, Miss Akosita Fa'alangi Ofa Kivava'u Gutenbale, Miss Apraxis Tonga ta uwa fe mawafa. Ko ne langi tawalunga, ko mai mo la ku nga fonua Queen Salo tupo tolu, ko upe o malama taongo, hone vai atu ia he kalapu fa oni lua me la paha.